ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи тилиётии ахбору манзури шумо менамоем аз телевизиони Тоҷикистон. вазъи иқтисодиву иҷтимоӣ ва молиявӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон давра ба давра хуб гардида маблағгузории соҳаҳо низ бештар шуда истодааст. Дар ин марҳила рушди иқтисодӣ дар ҳама соҳаҳо ба таври фаъол таъмин гардида нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ мусбӣ арзёбӣ мегарданд. шарҳи бештари мавзӯъ дар таҳияи Мансури Ҷалол. новобаста ба мушкилоту монеа ва омилҳои таъсиррасонанда ба рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвар сол то сол рушди воқеии иқтисод таъмин гардида нишондиҳандаҳои макроиқтисодии мусбӣ арзёбӣ мегарданд. тибқи арзёбӣ ва бо дарназардошти беҳтар гардидани сатҳу сифати зиндагӣ, даромади умумии буҷети давлатӣ барои соли 2025 дар ҳаҷми 49,5 миллиард сомонӣ ба нақша гирифта шудааст, ки нисбат ба буҷети соли 2024 ба маблағи 6,6 миллиард сомонӣ ё 15,4% зиёд мебошад. хароҷоти умумии буҷети давлатӣ барои соли 2025 дар ҳаҷми 51,6 миллиард сомонӣ пешбинӣ шудааст, ки нисбат ба буҷети соли 2024 7,5 миллиард сомонӣ ё 17% зиёд буда ба 31,1% маҷмӯи маҳсулоти дохилии соли оянда баробар мебошад. сол ба сол иҷроиши ҳадафу вазифаҳои стратегии мамлакатро мо дида истодаем. дар назар дорам махсусан соҳаи рушди саноаткунонӣ бо сурати кишвар, яъне сол ба сол зиёд шудани коргоҳ корхонаҳои гуногуни соҳаи истеҳсолӣ, махсусан соҳаи саноат ба он водор шуда истодааст, ки аллакай рушди иқтисодии мо боло рафтааст. таъмин намудани ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии сокинони мамлакат дар сиёсати молиявии ҳукумати кишвар самти афзалиянок ба ҳисоб меравад. дар буҷети давлатӣ барои соли оянда барои маблағгузории соҳаҳои иҷтимоӣ 23,9 миллиард сомонӣ пешбинӣ гардидааст, ки 46,3% ҳаҷми умумии хароҷоти буҷет ё 14,4% маҷмӯи маҳсулоти дохилиро ташкил додааст. дар соли 2025 барои рушди соҳаҳои воқеии иқтисодиёти кишвар пешбинӣ шудааст, ки аз буҷети давлатӣ 15,2 миллиард сомонӣ равона карда шавад. болоравии қисми даромади буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баралло мушоҳида шуда истодааст, ки ба соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллӣ маблағҳои зиёд ҷудо карда мешаванд. қисми зиёди даромади буҷети мамлакат ин воридоти маблағҳои андозӣ аст. ҳоло бибинед, агар мо чанд сола дар назар дорем, соли 22, 23, 24 назар афканем, сол ба сол мушоҳида шуда истодааст, ки воридоти маблағҳое ки аз ҳисоби андоз ба буҷети давлат пардохта мешаванд зиёд гардида истоданд. ин нишондиҳанда аз он аст, ки аз як тараф пардохти маблағҳои андозӣ аз ҷониби андозсупорандагон сари вақтӣ анҷом дода мешаванд. аз тарафи дигар ҳамон андозсупорандаҳо ҳам дар ҷумҳурии Тоҷикистон рӯз ба рӯз зиёд шуда истоданд. вазъи иқтисодиву иҷтимоӣ ва молиявии кишвар давра ба давра беҳ гашта имконият фароҳам омада, ки маблағгузории соҳаҳо бештар карда шавад. даромади умумии буҷети давлатӣ барои соли 2026 дар ҳаҷми 53,4 миллиард сомонӣ ва дар соли 2027 57,6 миллиард сомонӣ пешбинӣ гардидааст. ҳаҷми умумии хароҷоти буҷети давлатӣ барои соли 2026 ба маблағи 54,9 миллиард сомонӣ ва соли 2027 дар доираи 59,3 миллиард сомонӣ дар назар дошта шудааст. корҳои муҳиме дар ҷараёни татбиқи комилу амиқи ислоҳоти иқтисодиву иҷтимоӣ анҷом дода шуда, самтҳои асосии стратегияи сиёсати давлату ҳукумат ҳифзи саломатии мардум дар ин марҳилаи ҳассосу мураккаб ҳамеша таҳти диққату эътибори ҷиддии роҳбарияти давлату ҳукумат қарор дорад. дар солҳои истиқлоли давлатӣ зиёда аз 100 ёдгории таърихиву фарҳангӣ тармиму барқарор шуда ҷашнҳои миллӣ мақоми байналмилалӣ гирифтанд. тарҳи бостонию пурифтихори халқи тоҷикро
جهانیان همچون میراثی گرانبهای مادی و معنوی بشریت اعتراف میکنند. این همه در زمینه سیاست سازنده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان عملی گردیده اند. در مجموع سالهای اخیر کدام جشن و عنعنه‌های ملی تاجیکان مقام جهانی گرفتند؟ در گزارش نوروزشاه عزیزالله همین موضوع تجسم یافته است که منظور شما می‌نماییم. سال 2008 موسیقی خلق تاجیک شش مقام، 23 فوریه سال 2010 جشن نوروز، 31 ایول سال 2010 یادگاری سرعزم، 30 نوامبر سال 2016 آشی پلاو، 29 نوامبر سال 2018 صنعت گلدوزی تاجیکی چکان، 31 دکمبر سال 2021 فلک، 6 دکمبر سال 2023 جشن صدا، 4 دکمبر سال 2024 جشن مهرگان، 4 دکمبر سال 2024 صنعت ربابسازی و رباب نوازی. این از جمله جشن و عنعنه و هنرهای قدیمه ملت تاجیک است که با شرافت استقلال دولتی و متحدی ملت با پیشنهاد و سیاست سازنده رهبر دولت مقام بین المللی پیدا کردند. یعنی در این دوره تمدن ملت تاجیک را جامعه جهان همچون دور گرانبها اعتراف و استفاده آن را برای بلند برداشتن معنویات جهانیان ضرور دانست. برای ما همچون ملت ساختن، همچون فرهنگ ساختن خود شرط نیست، یعنی که ما ساختکاری نمیکنیم، فقط گذشته تاریخ خود یادآوری میکنیم و جهان گل بر این میشکفد. جهانی شوی و برخورد تمدن ها ضرورت عمیق آموختن تاریخ گذشته خود و حفظ و معرفی آن را بیشتر نموده است. طوری از تاریخ برمیآید ملت تاجیک در مسئله های معماری و آبادکاری، شهرسازی و شهرداری و آفریدن نعمت های مادی سابقه بیش از 6000 ساله داشته در تمدن بشری نقش ماندگار گذاشته است. در جهان هیچ نباشد چندین هزار مردم است، خلقیت است و مردم. بینید که ملت ما در صدر همین تمدن جهان قرار دارد، یعنی که این ملت همه صحیفه‌اش افتخار خالی است. آخر اساس تشکل فرهنگ قدیمه، رشد معنویات و معرفی آن به جامعه جهان با شرافت استقلال دولتی زیر سیاست فرهنگ پرورانه حکومت کشور امکان پذیر گردید. امروز ثابت شد که ملت تاجیک دارای تمدن و فرهنگ قدیمه، صاحب دیوان و صاحب قلم، صاحب کتاب و صاحب معرفت و تشکل دهنده معنویات در ضمیر جهانیان بوده است. امروز ما در جهان به زبان خودمون برآمد میکنیم، صاحب دولت بودن خود را اعتراف میکنیم و اساس چی است؟ جهان شناخت، ما را شناخت، تاجیکان را شناخت. برگشته فهماندیم که این همه اصالت تاریخی که امروز در گوشه و کنار جهان ببینید در تمام روی دنیا نوروز جشن میگیرن. در کجای نروید از نوروز نشانه است که امروز خب یک ملت ابرقدرت چنین کار ندارد که ما داریم. انا اگر پیشوای ملت تلاشش، استقلالیت دولتی اگر که پایداریش نمی بود، ما برگشته خویشتنشناسی خود را، خودشناسی خود را برقرار کردن نمی توانستیم. تاجیکستان سال 1993 به عضویت یونسکو یکی از ساختارهای بانفوذ سازمان ملل متحد پذیرفته شد و در این دوره منتظم برای جهانی گردانیدن جشن و مراسم، هنرهای خاص ملت و نقشگذاری در بالاروی معرفت مادی و معنوی جهانیان چاره‌اندیشی کرده می شود. تلاش و زحمت‌های پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به اعتراف تمدن ملت از جانب جامعه جهان و افزونشوی نفوذ ملت همچون خلق صاحب تمدن مساعدت نمود. بیشتر از 10,000 شاعر صاحب دیوان داریم. در جهان چنین مردم، چنین خلق وجود ندارد که 10,000 شاعر صاحب دیوان داشته باشد. استقلال دولتی و سیاست باقرار و سازنده حکومت کشور برای جهانگیر شدن تمدن ملت و نقشگذاری در تشکل فرهنگ عالمیان مساعدت نموده است. تاریخ باستانی و پر افتخار خلق تاجیک را جهانیان همچون میراث گرانبهای مادی و معنوی اعتراف میکنند. تنها سال 2024 جشن مهرگان و صنعت ربابسازی و رباب نوازی همچون میراث فرهنگ غیر مادی بشریت پذیرفته شدند.
مقام بین المللی گرفتن جشن و عنعنه‌های ملت تاجیک ثابتگری آن است که جامعه جهان تاریخ و تمدن ملت تاجیک را اعتراف و آن را برای ترغیب صلح و دوستی، متحدی و فرح در عالم ضرور می‌داند. حالا باشد باز چند جشن و عنعنه دیگری ملت تاجیک برای پذیرفته شدن به فهرست فرهنگ مادی و غیر مادی یونسکو پیشنهاد گردیده است. نوروز عزیزالله، فرهادی واسع، امید قیوم، اخبار. марҳилаи нави рушди шаҳри хорух бо нақшаву барномаҳои мушаххас ва низоми муосири созандагӣ ба тарзи услуби хос амалӣ гардида истодааст. дар ин замина инфрасохтори шаҳр мукаммал гардида бунёди биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ ва иншооти таъиноти гуногун идома доранд. гузориши хабарнигорони мо. даврони соҳибистиқлолии мамлакат бо ташаббуси созанда ва бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қаламрави вилоят чандин иморатҳои зебову замонавӣ сохта ба истифода дода шуданд. ин аст ки дар маркази маъмурии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар биноҳои баландошона бо суръати баланд рафта истоданд. марҳилаи нави рушди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар саҳифаҳои таърихи диёр нақши созгор мегузоранд. лозим ба қайд аст ки сохтмони нахустин бинои 12 рӯбарои бинои мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии вилоят бо зербинои махсус барои ҷобаҷогузории нақлиёти сабукрав идома дорад. дар ошонаи якум маркази савдо ва бинои ҷамъияти саҳомии кушодаи Орионбонк дар ошонаҳои 234 меҳмонхона ва ошонаҳои боло хонаҳои истиқоматӣ бунёд мегарданд. ба гуфтаи мутахассиси сохтмон барои пешбурди корҳои сохтмонӣ масолаи сохтмонӣ дастрас буда беш аз 40 нафар сохтмончӣ аз ҷамъияти саҳомии кушодаи СТС иншоот дар ошонаи сеюми бино ба корҳои бунёдӣ банд буда корҳои сохтмониро дар сатҳи лозимӣ ба роҳ гузошта истоданд. масоати умумии сохтмони бино 1440 метри квадратиро дар бар мегирад. аз рӯи нақшаи пешбинишуда сохтмони бино аз ду бинои 12-ошона иборат буда хонаҳои истиқоматӣ 1 ҳуҷрадор, 10 адад, 2 ҳуҷрадор, 35 адад 18 ва 9 адад 3 ва 4 хонагаро дар бар гирифта, дар умум 72 адад хонаҳои истиқоматиро дар бар гирифта 20 утоқи меҳмонхонаи замонавиро мутобиқ ба талаботи замон бунёд менамоянд. طبق اطلاع متصدیان ساختمان برای پیشبرد کارهای ساختمانی تمام شرایط‌های لازمی مهیا بوده. مسئله ساختمانی از پایتخت مملکت شهر دوشنبه آورده می شود. ساختمانچیان به خنکی‌های فصل سرما نگاه نکرده عزم دارند که کارهای بنیادی را مطابق نقشه پیش بینی شده به انجام رسانده. این عمارت زیبا را با تمام شرایط‌ها در پیش‌روی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به استفاده سپارند. дар ҳошияи корҳои ободонӣ бахшида ба ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Бухтар бунёди 300 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шудааст. то имрӯз дар ҳудуди шаҳр 142 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, корҳои сохтмонӣ дар дигар иншоот идома дорад. Маҳмадаҷаби Абдуллозода ва Давлаталӣ Файзулло дар хусус гузориш медиҳанд. татбиқи лоиҳаҳои ҷадиди сохтмонӣ бо тарҳ ва намои муосир дар шаҳри Бухтар роҳандозӣ гардида, дар ин замина бунёди биноҳои баландошона, марказҳои хизматрасонӣ ва толорҳои варзишӣ ва майдончаҳои бозии кӯдакон аз ин иқдомҳо ба шумор меравад. дар доираи истиқбол аз ҷашнҳои миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳр як қатор корҳои ободонӣ ба сомон расонида шуда, ин раванд бо мароми тоза идома дорад. дар маҳаллаи ба номи Садриддин Айнии шаҳри Бухтар майдончаи бозии кӯдакон бо иштироки роҳбарияти вилояти Хатлон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр мавриди истифода қарор дода шуд. иншооти мазкур дар доираи корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба ҷашнҳои бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва рушди инфрасохтори шаҳр бо усули муосири меъморӣ ва ҷавобгӯ ба талаботи замон бунёд ёфтааст. имрӯз дар маҳаллаи мо ид аст. чихеле ки шумо мушоҳида кардед, як майдончаи афсонавӣ барои фарзандони мо, барои набираҳо, барои кӯдакон ташкил намуданд. мо албатта миннатдории худро пеш аз ҳама ба пешвои миллат Эмомалии Раҳмон миннатдории худро арз мекунем. чихеле ки мебинед як майдончаи фарсудае ки дар ин ҷо буд, имрӯз ба як майдончаи афсонавӣ мубаддал гашт ва ин ҳамааш файзу баракати истиқлолияти мо аст. мо сокинони ин маҳаллаи кӯчаи Айнӣ ба ҳамаи шахсони масъул
миннатдории хешро мерасонем. майдончаи мазкур бо дастгоҳу таҷҳизоти замонавии бозии кӯдакон муҷаҳҳаз гардонида шуда барои истироҳат ва бозии насли наврас мусоид мебошад. иншооти тозабунёд бо саҳми шуъбаи бонки миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар минтақаи бохтар дар заминаи ҳидоятҳои инсонпарваронаи пешвои муаззами миллат баҳри таъмини фароғати сокинон ва истироҳати кӯдакону наврасон пешбинӣ гардидааст. бояд зикр намуд ки бо назардошти зебогии шаҳр сохтмончиён равшаннамоии ин майдончаи бозии кӯдаконро ба инобат гирифта ҳамзамон баҳри фароҳамгардии шароити муносиб ҳангоми шабонгоҳ ба истироҳаткунандагону бозии кӯдакон бо усули ҷадид чароғон карда шудааст. ҳамчунин дар ин замина дар доираи созандагиҳо лоиҳаи майдончаи варзишии футбол барои калонсолону наврасон ва маҷмӯаи теннис дар шаҳри бохтар муаррифӣ карда шуд. майдончаи варзишии футбол дар масоҳати 452 метри мураббаъ бо тарзу усули замонавӣ сохта мешавад. маҷмӯаи теннис низ дар чунин масоҳат бунёд хоҳад ёфт. ҳамчунин дар шафати ин ду маҷмӯаи варзишӣ бунёди майдон барои бозии кӯдакон дар назар дошта шудааст. иншооти мазкур аз ҷониби соҳибкорон дар кӯчаи ба номи нурлоҳ вайдуллоеви шаҳр бунёд ёфта барои ҷавонону наврасон имконияти хуб барои машғул шудан ба истироҳату фароғат ва бозиҳои гуногуни варзишӣ арзёбӣ мегардад. дар маҳаллаи хатлони шаҳр низ аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ ду майдончаи хурди варзишӣ ба истифода дода шуд ки барои ҷалб гардидани ҷавонон ба ин риштаи варзиш мусоидат менамояд. иншооти мазкур дар доираи дастури супоришҳои президенти мамлакат ва оммавигардонии футбол бунёд ёфта корҳои сохтмонии он бо сатҳу сифати баланд анҷом дода шудааст. таъкид гардид ки дар баробари ҷавонон ҷалби ҳарчи бештари духтарони варзишгар ба машқу тамрин ба роҳ монда шавад. зеро иншооти мазкур на танҳо барои ташаккули тарзи ҳаёти солим балки барои омодасозии чемпионҳои вилоятӣ пешбинӣ шудааст. соҳибкорон мақсад доранд ки дар кӯтоҳтарин муҳлат дар шафати ин ду майдончаи хурди варзишӣ барои истироҳату фароғати кӯдакону наврасон майдони бозии кӯдаконро бунёд созанд. дар ин самт аллакай корҳои лоиҳакашӣ оғоз шуда корҳои сохтмонии он рӯзҳои наздик шурӯъ хоҳад гашт. маҳмараҷаб абдуллозода, давлати файзулло, шаҳри бохтар, барои барномаи ахбор. дар ноҳияи сангвор сокинон ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатиро бо дастовардҳои арзанда истиқбол мегиранд. дар доираи корҳои созандагӣ ба муносибати ин ҷашн дар ноҳия бунёди 80 иншоот бо тарҳи муосир ва шароити хуб ба нақша гирифта шудааст. гузориши идигули маҳмуд дар ин хусус. ноҳияи сангвор аз пойтахти кишвари азизамон дар масофаи 205 километр дур ҷойгир буда солҳои соҳибистиқлолӣ дар партави дастур ва ҳидоятҳои созандаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ин гӯшаи дурдасти кӯҳистон хеле ҳам ободу зебо шудааст. аз ҷумла бунёди даҳҳо биноҳои маъмурӣ, муассисаҳои таълимиву тандурустӣ, фарҳанг ва дигар иншооти ҳаётан муҳим боиси пешрафти иқтисодӣ гардида ҷиҳати рушду инкишофи хоҷагии халқи ноҳияи сангвор барои солҳои 2021-2025 зиёда аз 174 лоиҳаи дигар таъризӣ шудааст то барои таъмини зиндагии шоистаи мардум заминаи воқеӣ муҳайё карда шавад. соли ҷорӣ дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ноҳияҳои минтақаи рашт дар ноҳияи сангвор як қатор иншоот аз ҷумла муҷассамаи исмоили сомонӣ, нишони давлатӣ, толори маҷлисгоҳ барои 400 ҷойи нишаст ва бинои сеошонаи шуъбаи маорифро ба истифода доданд ки бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани иншоот симои маркази маъмурии ноҳия боз ҳам ободу зеботар шудааст. дар раванди корҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сохтмони даҳҳо иншооти хоҷагии халқ ҷараён дорад. аз ҷумла дар маркази маъмурии ноҳия сохтмони бинои иловагии муассисаи таълимӣ ва муассисаи томактабӣ идома дорад. зарурати сохтмони бинои нави таълимӣ дар маркази маъмурии ноҳияи сангвор ҷиҳати фароҳам овардани шароити созгор барои таълиму тарбияи насли наврас дар партави ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон амалӣ шуда истодааст. зеро солҳои охир бо зиёд шудани шумораи хонандагон зарурати бунёди биноҳои нави таълимӣ, кабинетҳои фаннӣ
و دیگر اینفراساختار ضروری پیش آمد تا در آینده برای تحصیل خوانندگان همه شرایط‌های مساعد فراهم آورده شود. این است که با بنیاد بنای نوی تعلیمی سه‌آشانه برای تحصیل خوانندگان تمام شرایط‌های زمانوی مهیا خواهد شد. ساختمان مؤسسه تعلیمی کلیچه زرین برای 96 کودک در پرتو دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان عملی شده ایستاده است. زیرا سالها باز در مرکز ناحیه سنگوار باغچه کودکانه زمانوی و دیگر شرایط‌های معاصر موجود نبود تا والدان فرزندانشان را به زینه اولی تحصیلات جلب نمایند. همین طریق روند کارهای آبادانی در همه بخش‌های خواجگی خلق ناحیه سنگوار ادامه داشته با انجام کارهای ساختمانی بیشتر انشاءات مرحله به مرحله به استفاده داده می شوند. ایدیگولی محمود دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه سنگوار. ساونات محرک اقتصادی ملی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه عینی بر رشد ساحه مذکور توجه خاص ظاهر گردیده با تشکیل کارگاه و کارخانه‌های استحصالی حجم استحصال محصولات واردات عوض کننده افزون گشته ایستاده است. گزارش دلیری بزرگ و فرهاد رحمت. در ناحیه عینی با استفاده از امکانات‌های فراهم نموده حکومت کشور بر رشد صنعت توجه مخصوص ظاهر گردیده بهره هرچی بیشتر نمودن استحصال محصولات صنعتی چاره‌های ضروری می‌اندیشند. این است که تنها در 10 ماه سال جاری حجم استحصال محصولات صنعتی در این ناحیه با زیاده از 5 میلیارد و 800 میلیون سومانی رسانیده شد که طبق معلومات آماری سرعت افزایش آن 181.4% را تشکیل می‌دهد. در این دوره کارخانه‌های انگشت استحصال کننده 1,373,682 تن انگشت استخراج نمودند که این نیز نظر به سال گذشته 386,000 تن زیاد میباشد. یکی از کارخانه‌های موفق ناحیه عینی این کارخانه بویگردانی معدنی جمعیت دارای مسئولیتش محدود طبیعت دوشنبه صنعت کوهی میباشد که در موضع دوبه شرقی دهات عینی جایگیر بوده فعالیت نظررس دارد. عین حال در این کارخانه 530 نفر کارمند فعالیت دارند و برای بهتر نمودن شرایط کار و فراغت کارمندان در نزدیکی کارخانه خوابگاه زمانوی بنیاد گردیده است. کارخانه طبیعت دوشنبه صنعت کوهی با تکنولوژی پیشرفته جهانی مجهز بوده. اکثریت کارها در اینجا به طور خودکار و یا اتوماتیک اجرا کرده می شوند و در این قسمت تنها چند نفر به واسطه کامپیوترها روند کار را نظارت می نمایند. واقعا هم از در زمان صاحب استقلالی با پیشنهاد امتیازهای زیاد و مهیا نمودن شرایط مساعد از جانب حکومت کشور امکانیت وارد نمودن چنین تکنولوژی زمانوی مهیا گردیده با این وسیله استحصال محصولات صنعتی دوره به دوره زیاد گردانیده می شود. قید کردن ضرور است که در ناحیه عینی برای عملی سازی هدف چهارم ملی صنعتی کنونی با صورت کشور و سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت چاره‌های ضروری می‌اندیشند. عین حال برای تأسیس دیگر کارخانه‌ها خصوصا استحصال نیروی برق، کوکس، سمنت، نیروهای مینرالی ارگانیکی و دیگر محصولات در این ناحیه شرایط مساعد فراهم میباشد. دلیری بازار، فرهاد رحمت، ناحیه عینی اخبار. بیننده های عزیز این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. شما رو با دیگر خبرگزاری شد در نشرهای من بعده برنامه های اخبار آشنا می‌سازیم. سلامت باشید.